ji bername dem baş temaşevanên hêja wek her perşem îro ji bawayek zindî li ser ekranê me müzik em ê pêşberî wene. Îro em ê mehvanê xwe nû her bi stiran û qilîbên nû em ê bibin mehvanê mala we. Hêvî dikin em ê we demeke xweş û rengîn bidin derbaskirin. Belê temaşevanên hêja ez dixwazim ku belê bername xwe vekim, ez dixwazim bername xwe bi qilîbekî ku nû hatî destê me, qilîbekî li ser berxwedana hemû Kurdistanê guhatî çêkirin. Bi taybetî jî berxwedana Cizîra Botan ya Nisêbînê ya Geverê ya Silopê ya Şirnexê hemû Kurdistanê ji bo wan berxwedanê em dixwazim bername xwe bi qilîba roj ya Cizîra Botan vekin. Em ji bo hemû berxwedanên ku li taxatên meşandin em vê qilîbî diyarî wan dikin. Ben bir halkım bu topraktan, saklı, yasaklı milyonlardan. Ben bir halkım bu topraktan, saklı, yasaklı milyonlardanım. Özgürlük sevdam var, haklı bir kavgam var. Özgürlük sevdam var, haklı bir kavgam var. Cizire vatanım ben, özgür vatanım ben. Cizire vatanım ben, özgür vatanım ben. Vursan yüreğimden, korkmam senden, zulmünden. Cizire vatanım ben, özgür vatanım ben. Cizire vatanım ben, özgür vatanım ben. Vursan yüreğimden, korkmam senden, zulmünden. Yaktın ve yıktın, doldum külümden. Geçmem özümden, özgürlüğümden. Yaktın ve yıktın, doldum külümden. Geçmem özümden, özgürlüğümden. Yürekte barış var, sonsuz haykırış var. Yürekte barış var, sonsuz haykırış var. Cizire vatanım ben, özgür vatanım ben. Cizire vatanım ben, özgür vatanım ben. Vursan yüreğimden, korkmam senden, zulmünden. Cizire vatanım ben, özgür vatanım ben. Cizire vatanım ben, özgür vatanım ben. Vursan yüreğimden, korkmam senden. Me bi hevre qilîba ya roj ya Cizîra Botan temaşekir careke din bi vesîla vê qilîbê me berxwedanên hemû Kurdistanê ku pêk tê me careke dî hemû slavê xweş bi wan şandin. Belê îro rastî rojeke taybet e ji bo me ji ber ku îro sehemîn salvegera hunermendên Nemir ya ku bingeha çanda hunera Kurdî ya muzîka Kurdî hunermendên Nemir ya Mehmet Arif Cizravî îro salvegera mirinavî. Em careke dî bi dil û can wî bîr tînin. Em ê îro bername xwe de hem qala wî jî bikin û em ê stranê xwe qilîbê xwe û her bername xwe ji bo wî û ji bo hezkirinê wî diyarî bikin. Wek em li serî de jî gotî îro mehvanekî min gelek hêja li cemine hunermendekî Kurd, ciwanekî Kurd ku ew jî bi salan nav çand hunera Kurdî de muzîka xwe çê dike. Îro îril gelme bê bi berhema xwe bi qilîba xwe nû ez dixwazim Gazî Welat Çetin bikim. Çetin Zîlan belê. Çetin xêr hatî. Sağ ol, svastikim. Keremke. İdi basa Welat kir mungo Welat Çetin Zîlan belê. Merhaba. Çavayı. Sağ ol, svastikim. Çavanın başım. Eci başım gelek spas dikim. Spas baş.
از دیسری ده تو جانی زمان از ببینم زمان دیسری ده ایروش سال وگرا کوشبریا محمد عارف جزراویه از ببیرتینم که دو امگی کی پرمزن دایج بو چند هنر گلی کرد بله وکی دنج برنامه تی آبناو نوا خیر به گلک سپاس دکم تجيب خير هاتي صاوي، ويروت سباس ميفان كم. مي ام جالك كيف خشبون ساوی هيفي سپاس دكم تباش بي ساوی سپاس باش من جبو همو گلی می کرد بله براستی جي روجن ديرو كده ام در باسمن هيفي اری دكم براستی جو سایی از دیسری ده دخوازم ویت اشته جبیجم روبریا خوسر از سلاف دکم دوی داری گلی می کرد براستی جی او برخودان یک و سرهلدان یک پرمزن دنوا گلی کردان و کردستانی ده ام دوینن و لسر ام دوری ولاتن آنها بله. ام لسر اکرانان تماشا دکن و براستی جی گلی ما پر برخودان که پر مزن و پر پیروز دمشینن از وان یک و یک همو کردستانیان سلاف دکم و سرکفتن دخوازم جوان ارجي جالك سباس كم عين ديما وان هز يعني وان نيرني تامجي تبليد بن از خوازن پیشم تام استانه که گهدار بکن دورم بردوام بکن استانه سلاف دبا. برهماته کرم که ولاتي من زير زره جانمın fenay şere Em dozat dişopinu Gelli kurtamu betere Sınav sınav hazar sınav Şu Kurdistan'ı jitere Sınav sınav hazar sınav Şu hamul eşkeri tere Velatim gula cihane Kurtardım eşin botane Bu huyna zor hate ağda Ve khelaz bebinde sane Sınav sınav hazar sınav Ji Kurdistan'ı jitere Sınav sınav hazar sınav Ji hamul eşkeri tere Navi şerin Kurdistan'e Reyberime ücalane Reyberi gelli Kurdistan Ve khelaz bebinde sane Sılav sılav hazar sılav Ji Kurdistan'ı jitere Sılav sılav hazar sılav Şu hamul eşkeri tere Sılav sılav hazar sılav Şu Kurdistan'ı jitere Sılav sılav hazar sılav
hazarsınam Şu hamu leşkeri tere بله ساعت خوش صاحبی سپاس که ترسانه خوشی سلاف شاندم والله اری سلاوی من جبوری بری گلی کرد سلاوی من جبو همو گلی کردستانیان سلاوی من جبو همو لشکرین گلی کرد بله گلک سپاس کن اف ستانجی برهما تیان نوبو ام جاره که دیویژن برهما تسر خیری به صاحبی ام سپاس مستشانی بکن برهما چتین زیلان به ناوی سلاف و که کنه ها سلام کندی بوی ناوی هاتی چاپ کرن اره هیوی دکم گردلیتا چی بو به اری گردلی من بو جبو بو albüme 2 سال من خباتك مشانت من الولاد دست بيكر بسيري ده كماسين بسكريكن از بيجن بوليتيك الولاد هر هنرمند نكاري براحتي و هستي خوا و چاندا خوا اگر تو كرد ببه او اشترد بالزحمت يعني راست لا استنجي داخن و از وك هنرمندك جوان الولاد او بسكريكن بوليتيك هات سريما وك هر ولات يعني وك هر هنرمند يعني آن حال كردستان هم هنرمند انسانی يعني بله و او پرسکریکن پولیتیک درد کردن جبوان همیان 2013 من دست بکر في آلبوم آخو و دنا زور زحمتی در باز براستی پیش از درکتم اروپا بله کدا وجه در باز براستی كذا اسباسيا خواتينم زمان جبو ماموسته شمدين او جبو الكاريا ويلك جيشتمن دناوا البوم ده يعني سر راس كرين و از بيجم ماموسته خليل خمگين يعني الكاريا وان جيشت يعني من خاص الكاريا وان بيجي يعني او كدو اماكي كي پرمزن دانه و چاندا گله كرت باش دزانن گلک يعني ام جوانن gerek ام جي ليكولين بكن بتن يعني سترانغوتن تمام سترانغوتن تشتكي تايبت تشتكي خوش لبدن خوشي مروف تنه نكار به هنرنا gerek ديروك اخو بزانه به يا بيشيوي دگله خو ناز بكي بله نفسه يعني گلک راست آنها بیشی بو یکی آلیکاریا ماموسته شمدین آلیکاریا گیشتم من معلومه آخه درخست براستی جبو من پر تایبت بود çünkü ben kedeki پر mezinde az heavy dikem o gelle meji o pişkiriye bilme o albüme gir هیوی دکمی او ساجیبی به امیل سر برهما تی باخون لیم دخوازم سر Tabii. کرتاسی چتین زیلان کیه جکویه چوا دست Çetin- بکار هنری کرم هنگ سب کرتاسی تو کارجی بو تماشا ونیمه ببدن از کرم Çetin Zilan kiye Çetin Zilan Hazaru Nesudu Siyan'da gava komkıcıya geliye Zilan despedike بله o babu kalem edibine cenaze dediminin o pişre drevin ten muşe نبود ناوی کم کجی دبم ere pişre bin komkıcı yani bine cenaze deminim pişre duroşun da rahat bin için muşe pişre babemi o ba kalkemin ten dünyayı muşe te dünyayı pişre kalkemin vefat ke o babemin o abimin işte huşkavi bekaz deminin pişre drevin ten Erzurum'e yani de eşu dınava eşu elem de em reviyan hatine o pişre em hatine Manisa o az Manisa'dayım yani hatım dünyayı بله ana pişre 20 sal hassa 20 sali cevap bejim yani jiyanamın metropolde derbaz bu yani az bejim hünermendi çava dest bekir و dınava gel de bimere eko haber da tev Türk bun anha لمانیسا eri Manisa derdore mede o gelemet süne o yani Kürt az bejim kat süne bu pişre hatta 20 sali piş 20 sali mala xwe bar kir em çün yani hêla Kurda rûdinin em ketin nava کتن تاقین ere کردلی ere aynı sayı em ketin navan işte o deng min ji hunerê pir hez kirlê ama mirov hani gotinek heyî dibe mirov li ser zimanê xwe dar li ser koka xwe şîn dibe راست em hevekî dereng ciman ew ji ne yani sujemeyî وکی تزانی دسری دگو گلیه قتلیام او کمکوجیا گلیه زیلانه و پشره شوینه موشه پشره ارزورم پشره مانیسا ما کوچبری و مانیسا جنبو و işte zordariya devlet Türk em derketin hatın icaje em hatın Avrupa ana az dibim le Avrupa rahati hay yani dedikari hüner akwa o kültür akwa çanda akwa binin zaman yani zordari tüne yani devlet baskı tüne ev tişteki baş le ليش
آخه خمر دوره اره مرو گلی خود دوره اره جیان دیسا دوام دیگه لی مرو دنره تو هست و آواز چینا بیان هست نای چما تو دوره بره من ستران پر باش دنویسی آن از حتما اروپا آواز 3 ساله سترانه که من تنم نویسیه یعنی اوجی که ماسیت نوا گل دنینه نوا جیوا که دنینه او تب پرسکیره که نیج بو هنرمند یعنی هنرمند گرک نوا جیوا که ده امی دیسی باقی من سریم دخوازم ستران دیمیش تا گودار بکن ستران آزادی جدیسیش برهماته دبا از به ستران دیاری دیکم جبو همو گرتین آزادیه بله کلام کن و بول چی آیارن کس کشینه کود فرن لعزمانا کوین سپینه کلیلک و بول چی آیارن کس کشینه کود فرن لعزمانا کوین سپینه ای آزادی چو خواست شیرینه دلی که چو خورته کردان توکل برینه کس کو سرو زران آمل ارشاخینه ایشاد را همه کردان زب کوینه ای آزادی چو خواست شیرینه دلی که چو خورته کردان توکل برینه کس کو سرو زران آمل ارشاخینه ایشاد را همه کردان زب کوینه سپی و مریل برالاته همی دنیا و رنگ بگرن لبر دوزاته ایوا سپی و مریل برالاته همو دنیا و رنگ بگرن لبر دوزاته ای آزادی چو خواست شیرینه دلی که چو خورته کردان توکل برینه کس کو سرو زران آمل ارشاخینه ایشاد را همه کردان زب کوینه ای آزادی چو خواست شیرینه دلی که چو خورته کردان توکل برینه کس کو سرو زران شقینه سپاس کم ورانارین جیستانک جی برهماته بو ام دخوازن که سر برهماته باخون دبا چند سانه پکتی ستران یکینه اشکیجن پرودکسیون تدارت سر و آرانجور 8 من ستران چکر براستی جه من گفت او اپسکریکن پولیتیک ل ولات چه بو من آلبوم خود نویده هیچ نویل ولات چه بو اسپش راحتم براستی جه آلیکاریا ممو گل بله از نکارم bir باوی کم او پر آلیکاری داوی برهمامنده
De vi albümü de sev stran eminin do have stran o mudi stran çek ev ji helam merdine biraz ji ev azadi ji stran evi bu. Ana miş tişteki ko yani ev stran gava mirov bu khas bini vise dinava ev eşa ku geldik şine dinava van da be. Ev hava ji mudi stran çek asli xoj merdine لوی داره دیجی دنوا گل یعنی قبض سترانش گودار دکی و مروف فهم دکی یعنی و ایش و علم تف دنوا دایی و یک جی آلبومامن و خباتامن و آلیکاریا به ممو گل پیشم میر موزیک درخص یعنی آلبوم Prodüksiyon mir اره müzik. پرودکسیون میر موزیک Peki Havalji bir alikariye dağılıyor. aranjör o kidil velat bkir khabati. aranjör Velat İlker Demir Beli. evci çavaz bizim yani her tiş nevi de ma mecburen peştere az hatım Velat Avrupa tekiliyamın bitereci çebuğum müşterek ve havalan nuarin albümüm nevi de mayı az duazım tübümra bebe alikar tecesa ve jümra memogül Gerek emşev dura ali karbibin. rast yani az vet işte bizim mir müzik ev mir prodüksiyon o ev kanalin em hamu vek malbat ekine yani Rast. yani mirov ji havali xwe alîkariyê dixwaze û yani gerek em vê rêxistin me aniye vê astê gerek em vê tiştê pir baş bizanibin yani ez her daim dibêm huner û strangotin tenê ji bo huner û huner tenê strangotin nîne yani Rast. girîngteya wî heye mesela em bibîm em pêvajoyê dibînin divê hunermend yani gelek civanên me hene û stran dibên û dengê wan ji birastî pir xweş in lê ew kemasî zanî çawa kemasî êşa ku gel dikişînin nabînin gerek em vê tiştê bibînin em yani di serî de pêwîstiya hunermendiyê êşa ku gel dikişîne gerek em wê tiştê em bibînin Beli. Rast bêjî. O kısa gotî tu hem tedwelat ebu çend sal tu karî çend eva profesyonel olarak ez bêm 15 sal ez dinava xabat edem min Beli. yani ji bo huner û hunermendî Tedwelat jî girêdayê saziyê ki Ere 2011 ez girêdayî mekeme ya İzmirê bûm. Beli. Piştre 2011 ez ketim girdikeyî û salekî indirdemam. Piştre ez derketim mecbûr mam ez min welatê xwe têr kir ez hatim vira. Lê dilê min her tim di welat de mayî yani. Xebata welat û hêsta welat ne wek Avrupa. Avrupa ji bo jiyanê mirov rehat e lê hêst tuneyê من فقط بيرسون بالكو تلولات جي يو كاري مجرد بويت موزيك شيء دك تشاندو هنري باب نهال اوروبا جي خباتني خبر دوام دك او جدابونا ويتشي يعني زحمتي مي ان تكاري تشي بيجرد غالي دج بالكو زحمetiya welat ev der çawaz benim zaman anha mesela straneki dinleyisim o mesela hest o avaz yani hest dilimde tüneyi yani az tiştek dinleyisim o piştraz dem daviye dokuynum dibim ne dinavda eş heyi ne şan heyi ne şin heyi yani çant dinavda tüneyi az vedere ben dibim monoton yani robot yaşam جيانا كوس ere jiyane ki usayı yani tu nikare dinleyise ama welat şev dudu Cana o dema razane az ketim navcı o dahat biram ya digot min digot ew gelê me di nava êş deyî hero civanên me tê kuştin em çawa radizin yani çawa yani wek hunermendek ez çawa radizin yani hişê min her dim tijî bû ama ez hatim Avrupa ez ana dinêrim yani 3 salê min li Avrupa derbas bû rahatî heye em nikarin yani inkar bikin lê ama hêst avaz çênavê لي بيوي سكو جرك مروان هيستي قب بباريس يعني erim مروف شخاص دلور جيبه جرك hani bugün ya fikri me level vure و her em noçan temaşa dikin و ابقى malbatê mel wirjiyan dikin gerek mirov hani ew nekeve rahatî de erê rastî belki de hê noyê duyalî de erê dibe çûynek hatinek çê dibe yani ji berku hê hişê tel wire hê jiyana tel vire Osa ew aluziyek çê dibe lê zawer dikim ve rojaneyê de ew jêrone lê tijî gerek yedî ew dilê ew hêstên te gerek sat dibe parêzî yani gerek ez herim welat ez bikevim nav gelê xwe dibe parêzî yani em ji stranek tê gudar bikin strana gulê ji ber mate dur em dîs baxivin tamam
dile tede yare bar edile mengirane Vecchiaye ararate Oy güle 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 Tenim amel vedine Ewe şalın avdilimin Derman büket sorgule Ez ne karım tecbir büküm Jina dile xweder büküm Demat çu ez mam tene Ez bete çava büküm Oy güle 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 Tene amel verdine Ev şalın avdilimin Derman büket sorgule Oy güle 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 Tenim amel verdine Ev şalın avdilimin Derman büket sorgule Oy güle 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 Tenim amel verdine Ev şalın avdilimin Derman büket sorgule Az görnamın veki are Düşevutim birin gure Zivistan hat şu buhare Evini can azırave Oy güle 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 Tenim amel verdine Ev şalın avdilimin Derman büket sorgule Oy güle 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 Tenim amel verdine Sağ ol Visvaskem. Sırana gülez davardıkım sırana teye. Ere min nivîsandı bu. Gulamın Kurdistan, ji bo Kurdistan nivîsî bu. Gerek başı. Sağ ol Visvaskem. Dem demez davardıkım tu dinivîsî sırana. Ere dem dinivîsim û stranê min here yani ez serî got ez hatim Avrupa û min nivîsî ama gor dilê min îne yani. Gerek ez herim Kurdistan ez axa xwe bibînim. Pişt ez ê sererast bikim. Ku tiştekî baş. Evîdikim te her yani. Ez ê herim. Yani ez dixwazim çawa stranê xwe bi lêkolînekî derxim olê. Yani ez nabêjim ez stranekî binivîsim û hema derxînim û işte bira deng bide. Tiştê wer naxwazim yani bi rastî jê ê ku tiştên zû hat zû diçin. Stranê gerek di nav de mirov lêkolîn bike yani. Las. Hem gotunê Divê yani divê karê de ez tiştekî habêjim ez dikarim ji xwe re bibêm yani ez min mamoste şemdîn ji xwe re mînak girtî yani mamoste xelî xemgîn min ji xwe re mînak girtiye. Yani o fikr û ramana wan û ji bo hunerê çi ye mirov ji bo pêşketinê gerek bixevitî yani. gerek tiştekî baş te rastîjî. An hat xwazim nekî ser xebatên te niha ku tu dikî projeyên te tu çi xebatê dikî li ku dikî girêdayî saziyê wekî tu nekî qala xebatên xwe bike. Ana stranek nû min dest pê kiriye. Ev Belê. stran jê tiştekî ez çandî dixwazim îja yani ji bo gelê xwe ez bikaribim tiştekî bînim holê yani evîn jî di nav di serî de ji got yani evîn şanşîn di nava Hevdû derbaş. jiyana me de hevdû derbas dibe. Ez dixwazim îja çandî yani o herema botanê ez stranekî cuda çê bikim. Gelerî stran. Erê na stran gelerî ne
stran hevalê kime ew ji Cizîreyê بله ve stran nivîsiye Berfin Demir ez spasiya xwatînim ziman û xebat hema xilas bû yani ava di serî de min vê strana dest bikir êko derhenerê müzîkê ji min re got hevat got ev stran di nava 2 heftê de xilas dibe min got yani 2 hefte be baş e ana ewa bû sê meh ji min re dibe bi rastî ji tu pir zehmetî min got yani ez zehmet nînim ama ez dixwazim ji bo gelê xwe tiştekî derxim ortaya yani سرگی باش به newsa mesela mirov gava dinêre yani pêşketin heyê di hunera Kurdî de lê tu dinêrê her tiş pêncî hev qanal derketine ana mirov dinêre hemû stran yek rengekî راست hemû stran yek rengekî daxwaziya min ji min got yani ez ji bo gelê xwe ji bo xwe jî yani bi rastî ez dixwazim ez hunerê hez dikim yani mirov gerek hunerê hez bike yani huner ji bo popülîzmê na ji bo gel mirov bike bi rastî jî wî pêş keve گلک راست nêrîna min ew نرينا تجي دي براسي جرك من سر بخبت لكولين بكي erê ازنها بابن تل بورد سكنه erê ez خباتين li Fransa bordayım ha الكوملي خباتين وهي چاند هنري هر وقت خباتين خود مال دکی چاوا دکی anha komela a bordo beriya salekî salek du sal beriya hate girtin me ava salekî me cî digeriya ji xwe re ana yani gelê me bordo ana komelekî baş me girtiye ana di nava komele me de xebat heye xebat me çawa ye ê çandî em di mala xwe de anha xebat Xebat dimeşînin dikin. erê yani ew ê müzisyen hevala me müzisyen jî heye li bordo em tên cen hev carna em diçin yani ciyekî normal em ji xwe re xebat dimeşînin lê wek welat wek saziyên welat nabe ama dîsa jî anha wek komela me xebat heye gerçi ez dixwazim gava ez hatim vira û xwesteka hevalan ji hebû digot tu gava herê ememsî ya met Met müzik müzik. ji heval met müzik ji hevala ra yani tu rexne bikî yani civan nay komelê naxebitin o mezinê me o گو بانگوازی جوانا بکن civana dikin bila ew jî tevlê vê xebatê bin yani em komela xwe çê bikin zanin em vê tiştê baş zanin yani komela me mala me yani راست ساز دین ما گرک ام بپاریزن erê gerek em biparêzin em xebatê bimeşînin wisa گلک تشتی باشه نه هم خوازن قلیب وکسته کو دز برهما تدت آماده کربو tamam قلیبه که باور دکم Devam ملکی دوامه erê ام به هر روی قلیبات تماشا بکن دورم سر با آخوان dibe بله devam ve şenadayı zerim ve şenuvayı destim kaydan delmin canim ve şenu ne zanu seni derdu aman umri serdu çetub ve şu hayin no velat alan kerdu ne zanu seni derdu aman umri serdu çetub ve şu hayin no velat alan kerdu eşi serimi dayı kevtu zerimi oye veşna biya velede ve eşta verimi çayı ne zanu seni derdu aman umri serdu çetub ve şu hayin no velat alan kerdu ne zanu seni derdu aman umri serdu çetub ve şu hayin no velat alan kerdu
kuva hayran cani dina nezanu seni derdu aman umre serdu çeto ve şu hain no vela talan kerdu nezanu seni derdu aman umre serdu çeto ve şu hain no vela talan kerdu nezanu seni derdu aman umre بله چیزی نه هم رقلی باته گودار که باسی چی کلیبه گله خوشی بوی سپاس القادمینی که تسر وی کلیبه و هر ستانه باقی به واتیا وی ستانه و کلیب لکو کشان بکیره کشاند Di serî de spasiya xwe ji bo mamoste Firat Güneş ez tînim ziman. بله Ew bi rastî jî min xwest min got ez stranekê zazakê bixwînim. بله Ji min re got ez ê ji te re bibim. Alîkar û bi rastî jî ser soza xwe bû. û stran dewama weşana da min. û ew klîba viya me bi heval Serhat û heval Talat bi rastî jî klîbekî pir balkêş bû. Baş bû yani. Derkeftî bû. Yani divî di nava vê klîbê de divî di nava vî stranê de ev komkişiya li ser gelê Kurd yani gelê Kurd bi rastî گله کم کشی gelekî komkujî û dîtine ana di dema işte ev bizim ev gundê Varto, gundê Dersînê, gundê Elbîsanê yani hemû xistiye ya nav dibe û şewtan din gundê me talan kirin warê me. Yani ev birîna gelê Kurd kişandiye ev di nava vê stranê ciyê xwe girtiye. بله براستی Min xwest vê stran yani ji gelê me êko ew êş kişandine ji wan re bibe bersiv. گله کی باش قبادک باش چه بوی براستی جیم سرکفتن دخوازن Spas dikim. نها هنکی دخوازم جبر کتو جی دمک دری جی تو ناف خباتن چند هنر یا موزیکا کردی دی از باور دکم تو نها نیز ورجید شوپین خباتن موزیکی نها وقت تو دمان هاد نری روزانه چند هنر می کو دمان ها و هر یا بری هنکی بتیم خاطر تو بر چاو در واسطه که تو کاریش بویا ایرو چی بیجی yani Ana peşketineki pir baş hey yani az wê dibînim. بله Yani mesela hîdê her hunermend dikare bi rehatî stranê xwe bîne ziman û klîp dikişîne û derdkeve konsera. Ev jî bi saya hevalan, bi saya şehîdan, bi saya PKK بله me serkeft. Anha li tiştekî baş derketiye ortê. Lê kemasiyek hey mesela her hunermend gerek di serî de stran çê dikin di tarza pêvajoyê tarza û gelê Kurd dikişîne yani ew êşa gelê Kurd dikişîne van baş bizanibe yani bi ji bo popülîzme yani xebat nekin yani ez bêjim anha hunermend tevlê saziyê bin yani bi xebatekî bi saziyê re bimeşînin ew daha baş serkeft bin daha jî ew xebata xwe pêş dixin yani ez bêm sazî ji bo hemû hunermenda pêwîst e ji bo perwerdahiya mûzîkê ji bo perwerdeya pêvajoyê yani dibe hunermend aynika gelê بله gelek xwe serkefte bike yani gerek lêkolîne bike ew jî li derve nabê gerek girêdayî saziyekê saziye. rê wekî ez hunermenda daxwaziya min ji hunermenda bila di nava gel de ciyê xwe bigirin û saziyê xwe bernedin û piştgiriye bidin saziyê xwe û herin saziyê û ji bo serkeftiye yani ji bo pêşketinê jî pêwîst e ku ew herin saziyê بله girînkayiya saziyê ji bo hunermendiye بله براستی جیش بر کو سازین ما ایدی او دبیا alternatif pergale kine erê rast gerek em saziyê xwe xwedî derkem nur xebatên xwe bimeşin ku em çand hunera xwe jî pêş bixin em jî tevlî nerînên te dibin em dixwazin dîsî straneke ji te guhdar bikin strana a xwelat dibe dor em berdewam bikin axaftina xwe dibe spas
سنگ سپیه آرارته خمل و روشا روشلاته سنگ سپیه آرارته خمل و روشا روشلاته ملی چندی باخچه گلان شتته دنگه بلبلا ملی چندی باخچه گلان شتته دنگه بلبلا Her du bir heyin hilaliyle yek sipane namu denge Her du bir heyin hilaliyle yek zagru se şox şenge صاحبي سباسكم استرالیا کی بو؟ او سيبو او ستران هوال اراس براي خليل خمجين بله. او جبو اخوة نويسي بو براستي او جبو باش نويسه اللي بشرا من خواست مگو مبريا ولاد كريا هوال اراس مگو از دخوازم وي ستراني بو خوينم مگو هوال چتمي از سوپر حسكم و دخوازياتا بازي بدمتا بشرا اشتا مل سرد هبك خبات كر بشرا من خصنا والمي بله باش کری براستیجی. نه که خوازم نکل سر برنامه اینتا تلی برنامه ده به هر هر باور دکم تو دیچی برنامه پروگرام اینتا برنامه اینتا دعوت باور دکم چاو چرنگی دیچی چاوا دیچی. انا دعوت اوروبا يكل دعوت شيتكن طرزا فرا و اي ولات نيكي براستيجي دسري داز هاتم الولات جمع دشو دعوتان جدادية فرا و چند دخوا خرا نكرينه مثلا براستيجي يوسي از ايكو از دشم دعوت اوان و دناوا چند كولتورا خو ده و دعوت اخوا بكارتينن و دسري ده زحمت بو وكدن ام انا نورمال يعني از يوكوان بو تو گلی که بین ایبکو هیچ نوعی او دبی او جدابون او زحمتی اولات و اروپا هندی تو پر زیده جیانده که باید کن دویالش گلی که زحمتی اره راست راست لی یا مهم او کو gerek مرو کی جانالی کی جان yani Avrupa an welat فرق که مرور کد جیام که gerek هنگی بلور خواه چند دقیقه هنر آخه به پاریزی خبرت نخواه و هر به گلی خواه به او مهمه باور دکم شخص یا تجی او yani دبی از نخواستنش بیر و کمان ایشان اره از دبیم yani nav çandı da az derketim hatım evder بله جبو من براستيجي زحمته لی همه سر کفن هبیا ما او راستیجی همه سر کفن جغینی چند هنری yani روزانه کاری و مجری تو از باور دکم دو چی کامل yani دو چی تجی وقتی روزانه دو چی دکی خنجه چند هنر از دشم کاملی دخلتم inşaat هی و از inşaat جفهم دکم دشم کاملی دخلتم اون تو علی کاری زیاد اره از عالی کاریه dedim yani باور دکم دم تو جواب استرانجی دی بیجی اره از استرانجی بیم o خواته که براسی پر پیروزه راست خبرت yani باشه از جبو و یکی از بیم برا جیوان این مت تبلی و خواته بیم گلک راست بیجی راستیجی اوین قالبونه دبین یا هم قالبونه هید دبی او جیوان gerek حوجه که جیوان ورن بخفتن جبو وانم ما yani gerek مرو به پاریس تو راست بیجی هدیه دیامبر به داویه برنامه خودشین لی از دخوازم هری داوی پیام انت وقت توزانی med سری de برنامه خودشی گفت بر خدا نکی gerek به هیبت لکردستان الحمو دورین که کرد لی دیجیم بردوام دکه وقت هنرمندکی دیاری de فکر انت و هر و داخوان انتش bu هنرمندا پیشنیاری انت چن çıkarı بیجی هنرمند çava karın telivi pevajoyi bibin
Ana hevalan varin weki gelê me ji zane û temaşevan hemû zanin. Di reveberiya xwe seriyê dest pê kiriye. Ana gelê me di nav qadan da yî. Yani devletên dagirker îro zarokekî sî roj jî dikuje û kalekî hefte salê dikuje û dayîkên me dikuje, cîvanên me dikuje û piştre ji dibe ki evana işte evana ji bo me tehdîdin. Gelê Kurd bi rastî jî ê ku çanda xwe diparêzin ji bo gelê ya Tirkiye tehdît e. Yani ew naxwazin Kurd serkeve û çanda xwe bînin cî ev naxwazin em pêşkevin. Tiştekî ahayî yani ji hunermenda daxwaziya me bi stran gotinê na li cem gelbin û bira di nava wî berxwedaniyê de di nava vê serhildanê de bira ciyê xwe bigirin tenê anha tenê bi stran gotinê nabe ji were ji go yani anha em ê li vê derê derkevin em ê bikevin qada em ji di nava gel de em ê piştgiriyê bidin ji bo gelê xwe. Erê kesinlikle em dibin yani em di nava gel de bin huner û em bixwazin em hunera xwe pêş bixin di nava gelin gel tune be hunerben ji tune dibin gel tune be çand ji tune em di ceman ciyê xwe bigirin û em saziyê xwe de bin û em pişt gelê xwe bin. Ez gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te. Spas baş. Eger slavên te ji bo ku te serî de me te goz malbata min ji bînek min silav bişînim. Ez bînim bîrate min got. Sağ ol spas dikim. û bernama min a yekê min ez tevle bernama amele bûm. Belê. Hevalên hunermend tev silav şand ji malbata xwe re. Te ji bîr kir. Min jî bîr vakir ez çûm mal û ji min re bi min re xeber nadin çima divê ya divê her heval silavê xwe şand tu çima silavê xwe naşîne. Ez jî silavê xwe dişînim ji malbata xwe re. Di serî de Bakur û Başûr, Rojava, Rojhilata navîn li kuderê Kurdek dijî ez silavê û silavê xwe ji wan re dişînim. Gelek spas dikin em jî slavê xwe ji bo malbata te ji bo hemû malbatayê xwe ku me temaşe dikin ji bo hemû ka dişîne bi rastî jî xebatên te de serkeftin dixwazim. Ez dixwazim dawiyê tiştekî bejim. Belê. Min tiştekî bîr vakir ew alîkariyekê ê Ewropa bi rastî jî her aliyê de piştgirî daye min welat tolan ez wê jî silav dikim bîrvanekim alîkariye geş her sağ ol spas. Gelek spas dikin xebatên te de serkeftin dixwazim hêvî dikinim gelek ki rojên xweş bi hev re derbas bikin. Belê temaşevanên hêja em hatin dîsî dawiya bernama xwe rastî hêvî dikin û hev re demeke xweş derbas kiribe em ê her hefte wekî her pênşem hefteyek din jê mêl bawayek sîndî bi mêvanên xwe yên mêl pêşberî we bin lê carekê dê dixwazim wekî min serî de jî gotî îro bernameke taybet ji bo me ji ber ku îro sehemîn salvegera hunermendên nemir yê ku bingeha çanda hunera Kurdiya muzîka Kurdî hunermendên nemir Mehmet Arif Cizravî bû em carekê dê bi dil û can wî bîr tînin me îro bernama xwe diyarî wî kir her sibe jî salvegera hunermendeke jinya ku bi rastî jî ji bo me hemû gelekî mînak jiyanekî gelekî bihêz derbas kirî hunermend eyşeşane em jî carekê din wî bi dil û can ve bîr tînin em dibêjin em ê stranê xwe ku xebatên xwe hemû ka diyarî wan hunermendên nemir bikin em dibêjin roja şemiyê dîsî dubare bernama me saat 8 êvarî saat 8 dîsî li med müzik hûn karin temaşe bikin li xwe baş binerin heta heftekê din em dibêjin dem baş belê çetinstana dawiyê hat roja me guhdar bikin tu temaşevanê me bi hev re. Tamam. Ey Kurdun o eydi besse zumane yara Çend salal Kurdistan libin destanda Çend hazar insan şehit bunu ereda Jimera alemi kirin Kerbela Veki Kerbela Çend hazar insan şehit bunu ereda Jimera alemi kirin Kerbela Veki Kerbela
کردان سکرین قینا دای کوزارو کان رامانا خوانی بیسان جبونا انسانان دخلاص بنا یار تیانا بران یار تیا بران رامانا خوانی بیسان جبونا انسانان دخلاص بنا یار تیانا بران یار تیا بران دورق من هوا چنگ و تنبیجی بس سیدی بس شر و خرجی بلا آشیتی ور آزادی تنبیجی امری رش نگرم